Ebusunya ukopemu e wo media no so dia His Excellency John Dramani Mahama na just Ghana for ni bi e ka wadwen e de kire no ni nyina ne say ne 3 days obeka na John Dramani Mahama Ghana mampanyini ekopiemu e wo Asante Mantemu eye Tr0uble Park e na kokko lanche eye Nkoko Kitikiti program na we na Ghana for ni bi say big 2025 a president of a country like Ghana eye tomfo no eni ebie pa ye na president oda eye omani nyina ano ekita nkoko na ototo to said yakwala wonya eye bo anase wonya Tr0uble odidi agro no actually Ghana is not a serious country and the person that only there no is not also serious we eye nsam wa Ghana for ni bi e dia to dwa me no ebedi ho nkomo ni abobo mu ni apensem mu ni ebusa say de onka no enye bia no kra biwom ana no kra bia enim ha eye Ghana Insem TV so bidin e the promise no bebo rema kwa hwe videos mienu a nyanom Ghana for ni bi nsam o maka che John Dramani Mahama ene de enti o mo feel say as a big 2025 there eni say o man panyin te say John Dramani Mahama o da o man konkon te say Ghana no akwame nkruma ebreji si wono mo a impanifo be te say eye John Jerry Rawlings ene eye John Ajekum Kufuor Professor Ivan Sifia Tamils ene na do dan Kufuor do Ghana no de ene say John Dramani Mahama am yenim eye from sa we enim gwa sekesi ya John Dramani Mahama de go man Ghana insam no say eno mo de to dwa yo Mr. President John Dramani Mahama yehu se udi usayo yo Nkoko Kitikiti na oka se oba be cheche no ampa wa lanche ama wa fiase cheche enye mo fere se more ye saadi we 21st century enye mo fere ye mu binom ne yenim se bia wo kan edi fe wa na se wo kan egori kwan so because me nim ne enti a 21st century wo be ka chemi se mento aba ma na wo ba be ma me Nkoko Kitikiti na ye bia Nkoko Kitikiti no den e be ya mada chinchirima Nkoko Kitikiti no ye di develop your mind Nkoko Kitikiti no ye di upgrade your mind Nkoko Kitikiti den e be ya ma Ghana ni nyina mu nsumpo no enye se Ghana ni bia na enya bi eti se ne a aban na etwemu no beye na eno Ghana efu nyina nya homfa so no NDC mu ne ye nyina ya ntete kwa asem no kware na meka kire mo no mama mbu no jimi eye 80% e wa amambu nim nkura sesem na ntete kwa asem eye edoso sen mama mbu amubu JJ Rawlings di kan di ade wo Ghana obi waste your mind time keke DJ anye nyansande bi ama Ghana opon ni nyina mu no so no Ghana fo enya policy bi emfi ni nsem o mampani Kufuor bai within 8 years Kufuor na ba Ghana ansa na Ghana fo ebehu se ye sa ye frɛ bibi se ambulance Kufuor bai ambulance kra Ghana fo ni bi wo yare age we busuafo chata taxi anase wo pe car na wode wakofa akwan ye se wode wokɔ Kufuor bai no be set up ambulance services yama o man Ghana Kufuor kofa bus se be gu o man nim so that e better transportation so we ye school ni na se wo kwa wo fro bus na e free in and out nyina free across the country o mo bia nya asade no homfa so Kufuor the health insurance e Ghana fu nyinara we ye Ghana ni nkwade a ukita health insurance your health insurance wo qualify ye need bibia automatically wo qualify kwa health insurance for hospital free wo your bia ni ehare se obenyem ko hospital free ye behwe wa kwa wo nso e free Kufuor be ye basic education free because abre no school fees na ya bi nso na awofu binom entimi ntua na ye pam school fees Kufuor ba obeye ni free e ma Ghana ni biara across the country Northern region, Volta region, Eastern region, Ashanti region, Bra half everywhere free, go school free, health insurance free. And only your friend nyansa policy and nyansa wom what them wo citizens. Ni nyina mu na Kufuor ere ye mpuntunjuma eyi yakwan ahoro stand electricity Kufuor na ba Ghana ansa na Kufuor ebe peja Ghana ma wiase hu Ghana kakra Ghana esefatai eye Kufuor na hya ase anu ntwankwada Ekufuado ene MPP ne bawomia sambai wo beye free SHS wo to aso e ma Ghana fu nyina policy e di free SHS by free mudi mu jimi criticize ama ye wo citizens bi so o ma jimi ayete se mmore e ma won so wo di echi e criticize free SHS eno entwankwada bawomia besete up wo friend den zip lines drones yi
mu criticize e kan tete kwa ne nkurase kasa se bawomia de saade no e ba behwehwe amanfo yere no ho hwe nkwase ade ne jimisem mo bai sa MPP policies yi a wode ma citizens nyina ma say no na momfa bibi mbehya na ya Nkoko nketenkete Mahama wankasa da usumi so na hwene akufuo beyei hwene akufuo ado beyei na se wo waba na se wo se wo de Nkoko nketenkete e na ebre Ghanaian citizen na se nyansa wo ma wawo ne otibu ani na empe bebre ne mi blemu nkwasiafo na wo Ghana woto aba keke woni mabaso abato so mfaso won ye blemu won mmoa na ewo Ghana na eto aba keke a wotumi to aba e ma ndisi aban no bibi papa bempa na ndisi aya ma Ghana pen Nkoko Kitikiti eso mfaso e ma Ghana ne den enye se Ghana ni babi ampo na ebenya bi adenti na Nkoko Kitikiti no wo cheche won cheche ma oman ba pe bi enya bi aden na mon cheche wo friend den polling station baby a oto aba wo fa wo ID card na de akoje won Nkoko Kitikiti ade wo register ansa aden na mo maye fa ID card nkoje Nkoko Kitikiti camouflage ye de kente dada funu mahu se Ghana funu dodo na ye moya dodo na agiminti no enyam mfomoso sanka Ghanaian citizens eni munyansa ankenye ne se wo beka kire mi se wo ba be ma me Nkoko Kitikiti this 21st century near orient single room where wa class Nkoko Kitikiti no onfa won kogu ni mpase ya na onfa won jimisem keke we ya mamu suafi MPP fo ho suania ekufu ado beye nia wo friend den kufu beye mama mbu ye tan dodo ene mehwe video bi a Mahama eyi Nkoko afre yi mu na mehu se oman na ka kire wa brabom so bi a wetime dwen se me a wetime dwen a wani da ho a onum se wo vision bi da wani so no wo hwe ne ekoso wo wiase a currently wrong ya ka kire wa brabom Donald Trump ba ko yi akoko China aha ye bom besia Malaysia ha no besia se ne edu abe do an se ne obekọ se omo president yi akoko se obeye Nkoko Kitikiti we enkwesi aga unmu Ghana fu suban bi enyuma oba ye okurumfo oyom ba kwa shomo sa edu election no do ma ye 7 kwasi adwuma wi a no otwa ho abo eya hwerehwo a no me hu se nordness eso kaya no mo konchia enwanom ye nyina ye nipa baako what you say that's when you are on ho it's na ebusuana se okohwe ba ye na se nsam a Ghana fo e de atodwa na kire se omuchie mu se Tr0uble Mahama eyo Ghana man panyini a enye asa oya de Ghana enim no aye fom asa the level na Ghana ewo no sebi mpedua sa oma eso ate aba fom isan se ohwe big 2025 na oman panyini te se Tr0uble Mahama odi oman no enim no ekokogina eye public space na se okolanchi ade be friend se Nkoko Kitikiti a na kamera se Ghana oman no enye serious na utie ye nua ekuapem ni na o se abra Tr0uble Mahama ebo eye ntua no o de to Ghana fo nyina nim se oba o de be friend Nkoko Kitikiti ebeba na ono na abra o tie ye no na obuni se ebia excellence Tr0uble Mahama Ghana man penini na ebia agro bi na odi na onim se yade a eye so serious to the extent say ampa oba be ye Ghana man penini na oba sa de no oba be ye o say wadi Tr0uble Mahama ho ya papa isan say as o man penini de e wo senka oba ya wadi bosumi eye duba ko eye 11 months a endro akwa ko ready budget de o say ka by this time ka wetimi akase factory asumesi factory obentin factory we e ade e ba be ye e de abo Ghana man na mum no enye Nkoko Kitikiti ne Nkoko Kitikiti na be lanche e de ama Ghana man isan se ocean na do dan kwakufu ado be Ghana man panini ne first year on lanche free senior high school enne 8 years now Ghana for egusu 81 faso enunti as a president of a republic like Ghana eyo maya ye tumpon a developing country a timamufo no sebi esua ade we are see a movie towards digitalization and industrialization. No, we need a president who thinks beyond just Nkoko Kitikiti, who thinks beyond Eniyama sebi period the benefits we get as a country in our form. Now the question is, Nkoko Kitikiti has been launched, we understand, but what is the benefits?
how does this benefit Ghanaians? What is the long-term benefit of Nkoko Kitikiti? You see, this is the question Ghanaians are asking. Sorry for my voice, guys. I'm not feeling that well, but I had to come and talk about this issue. You see, what are the long-term benefits Ghanaians ebenya with this Nkoko Kitikiti our lunch? Because in a serious country like Ghana, we shouldn't be playing. We have a president who thinks now to pad. A president, not a female, a male president, a man, a father, who is also a president of the republic. Now to pad. Because Ghana is not a serious country. We are not. And Ghanaians are disappointed in John Dramani Mahama. You're 10, 11 months in government. You've not done anything significant. You've not done anything. You cannot pinpoint one thing you've done as president of the Republic of Ghana. And I can tell you on authority that you have failed as president of the Republic of Ghana. Let me know what you also think in the comment section. The comment section is widely open. Share your thoughts about this video in the comment section. The Ghana and Same TV. Meeting I'm just so any promise. I mean, in sure, no on your commercial day.